Wera kinibian LOC1 LOC2 lukotem wera ka Wera Town Council ko district alo Amuria abatina kwata kanyapa kaisare minister lo chichi lo Irotin koraida bobo MPA buko Amuria Musa Chweru ngesi abu ikewebe amunanar na Irotini kabwanga na idarachan nesi eyanga ulito sidono luko pekwana inyiko kitosa rachitoi erabe itebe asuruki edole langir no akwapuno Uganda otupitebe bonne baka El Nino esko kola suruki doni o karulo lukumini yari ke dikanyari konyelo lobera renguna apupoko asobul lola suban bala etimi beroni moto teswane e balasi lu rota akironu kwami ebe ebunel nino asurokin Central Uganda, Midwest Uganda, also dikina Surokin West, adoti tungo chani, aiboy shongo. Oni dane, ejaine kwa makina kipi, kana tengora, konye mamera kalele ayawe bulone. Echweru ngesi abalebe eloside kesi atia kuna pia yache aitemono kinia Irotini edauno lu kwa ngini bore kotori lu Irotini ko districtan apala Aitosomar bola na ejuka kinio kesi patch idum yobe e bilon lo mame beta ko Rotin lu tatiake beta bilon le jokota ngoni disulo aitemono kini Rotin lu le mejasi sek do omunara ngesi limo kitiko anado I district be mam ulo tromotimote areja inaja panya wela kina ibere nepo leprotor moto kana lostemo do ne pe daun do kwa ne ngongare do kwa no lapalo tomontara ngesete ni kedolo sodi o doida ko Rotin na be to so maite billion no lebu na chuna ngina alomo no rungo e ko bere ngono tamai anu kini mod tetere pedo ritonga losit kedi chep lu eponango ko nyika pundu ber mama akoto no akwama kina Aitosomar nare bunedo ula yatakit anobo bisabiti ni dis do ne penda una down kwa na agate do na bokboko Kiroti na nyakakin adokatati na jasi kada depa ibore bono ni lepiti tunga ngesi oni acho ikina ido iljazi zorota losit desa dumun betubito za kipegudo mama akoto abangantu ngina ata bi maraniso atamata anyun dai jukare tunga nan apakianga itekafu ijokite chama ibapeti tonga kanin e oteto ngana na itubu ne lele taraki ibapeti tonga kanin e otake de pipi tonine e pikoro toraki pi lele arte daki o kerete de tonga mam itube takipi no leleba ara ine teso ara ibo Kampala iya nyite sube ilelebe gudo ngon abongun bere kaukau a joksibo ne bala simu be flash erada kanadis ne peda unedo achapa ko chaunida odumne jo perote sa tubore jo lo sa lepu ne sergini dis supplementary budget ano anyu bi temono kindi gudo ndolu edumno ne peda uno saki pino be belibila are dara chana ngulo edumno ber enono ko mambe prota ara to lo darete alangru motoka lo sa jawne sergun nyune ngopakia odawta itemo kinimo dosa jawne sergun tetere gana kino etonga akoraro na batini atomo nejai kangine LOC1 ka LOC2 nesi elosengeta kini ido emedana kakesa kanyape yare luetem kai town council Wera kesibian echuro sinoi akauladu muna batini kech. So what he has done today in Irotin ejoka de parno yala mangono ilo la churta papa minister no nara e July sido brenga yene le mepole jar nari bora July ndarengo ile muse pode projects la Puganda mam si podo krai bonare loto sotemu ngina kata krone pi die meda na koraken mam se mina to panakin shalam kitimo papa minister ano abunera ya nusa ichureta na beti saswa amkapo LOC ko jana kinete tunga kosi Kanuka TV East Alfred Atwao ko district alo Amuria